Alhamdulillah, Allah dah puja yang po alamnya laut dengan le selawat salam tak boleh tanya ke Nabi Sidra Rasul yang akhir. Mudah-mudahan narakan sinarawa kama uronyo tinawa mucae di kampung nigan narakan sinara ban mandum kama sino bagati menghibur sedara undangan uronyo yang kadok kena ramai bukole ba acara walimah meriahan bago dinagan sino peduli sabi adat istiadat godhat gepaka malam ngon uro kata usabe asaina urung mekawin canden cut putra dinaganyo gurabu koli adat istiadat godhat gepaka undangan kena truk dusun ngonge gejak hairakan undangan sinada undangan kena Bandung tat mekri guterima mukunangan baga ngon adat nangra hayu bukole bantu bak pintu gumu majara muliangan baga wangi bongati semangat rahman mengkadau niba urangnya uro bahagia nyodara baru ngolintong hai ada dakalan baga bak penamina utama kepudu sendeng dua awaknya ayahan baga dakalan rupa doangan restu ba ayah ibu orangnya semoga anaknya sampai bahagia.